Čaute chalani, som Attila Vek a dneska vám ukážem nejaké zápasnícke techniky. Teraz vám ukážem útok na jednu nohu s poradom. Takže klasický zápasnícky postoj, hop, lakeť ide hore a vtedy urobíme ten útok na tú prednú nohu. Hop, tu zastavíme, hrudník máme naistené na stehno, nalepené, hlavu máme hore, nie dole, hore. Potom urobíme ten poraz, chytíme tú nohu a že s touto nohou, a hop, a tu sme do polgardu, touto rukou držíme tú nohu, ideme do bočnej a tu ho stabilizujeme. Takže po takedowne zafixujeme pozíciu, prejdeme do bočnej, hop, prejdeme do bočnej, tu chytíme stehno, aby sme stabilizovali súpera, odtiaľto prejdeme na arm triangle, hop, prehodíme hlava, ide čo najnižšie, ešte stále máme zachytené stehno, tu zachytíme ruku alebo na biceps, ale prejdeme na brucho a tu len to stísneme. Teraz sme si ukázali jednu útočnú techniku s dokončením arm triangle.